أزول مرا في اللون نوغا لوند سلطونا ماينوث ذويلت نون أول سوال الساوند ناويين يونس نتل يشدن يودال يشدن الكلوب الجاسكا خاطر تعيشوا السني كرا يغبلان لان كرا لي بوتشيست بغانا دوغالون يوكن ادخلقن يغبلان الكلوب الجاسكا السان كني بغاو الناويين او الناظرين ذا شو الكلوب ايدونتيتار خاطر جاسكا في بارتي des clubs identitaires et malheureusement ils ont échoué dans leur gestion des dizaines d'années. Vrana Douralen, Iwaken, justement, Asksen Roh et GSK, Akhatar Wihidekni, Tousnen, Machid Widekni Lan, Ninoran, Nerisaan, Thankit, l'identité d'un Ziomensen. Midekeni Iwan, Nikni. ماشي العقليه المعتوبين لا فهم الفهم خاطر مدت فيون كيسكيل سامبوليز معتوب ادي فهميون باللي معتوب يشود الكلوب نجاسكا خاطر ازرا باللي الكلوب نجاسكا وين لان الا النوغ يشرك يوكن لا كيستيون ايدونتيتير va être soulevée les années 70 جنار نجاسكا Gner Amak GSK, Ama surtout lors de la finale de la Coupe d'Algérie, Zet Boumdian, Annie les supporters Nanastidit en face, Belli Elzaïr, Di Maziran. Belli Lani Maziran Ythmourtin Elzaïr, ou Zmertin Tnchart. هذا شو الكلوب ايدونتيتير قبل الديريون دا شو الكلوب ايدونتيتير دي تفهميون دا شو ليدونتيتي سور ان بلان ايتيمولوجيك ازار نوال et vous savez le latin idem qui veut dire la même chose donc ça veut dire kif kif بيبغى يديون يديفينيون دا شو de l'identité زعما تفهميون باللي c'est le caractère tout ce qui est identique ou confondu ou d'arrant l'identité ce qui permet de différencier aussi et de se distinguer par rapport aux autres et c'est pour ça justement GSK c'est un club identitaire à خاطر مخالف يسعى في مغلي يسويا مخالفا des clubs نتن définions باللي un club identitaire c'est un ensemble de valeurs, de symboles, de représentations, de normes et de comportements partagés. Donc c'est pour ça que maintenant on s'identifie à GSK à خاطر نزرا باللي GSK véhicule ces valeurs, ce symbole là qui traduit cette vision du monde, cette conception, cette philosophie ni لا ni شود et ثمورة القبائل نير يتمزغا سمثا. L'identité d'un club d'Arant ne peut pas se réduire juste à une dimension symbolique, mais ils sont enracinés aussi dans des formes d'organisation. GSK Zmrili aussi un cadre d'expression identitaire. C'est un savoir-faire, c'est une forme de sociabilité et de savoir-être. Depuis 2010, ça se met tout ça, la pseudo-professionnalisation, les clubs ont changé une certaine identité. Sur un plan sportif, par exemple, du statut du club amateur au statut du club professionnel. Mais à tasse les témoignages, ويدك نلعب نجاسكا ويدك نزران داشو جاسكا نند باللي ميدي لي جاسكا ديجا لا بروفيسيونيل قبل الوقت pour sa rigueur, pour sa méthode de travail, surtout سميتو إلا خلف واحد زيفوتكو. C'est-à-dire avec cette rigueur là, ils ont imposé une philosophie d'organisation, de jeu et un certain nombre de moyens et de disciplines instaurées dans le club. On a changé d'identité, un cas à court terme, juste à base de stratégie de communication. C'est vrai, il y a des résistances, mais à la pseudo-professionnalisation depuis 2010, il y a eu des conflits, des crises réellement au fond identitaires de club. Et il doit y avoir aussi des techniques managériales, le recrutement des joueurs professionnels, l'arrivée des sponsors. Au niveau des clubs, un certain nombre de problèmes, de déstabilisation, de mutation, et voire de crise dans certains cas. Donc c'est pour ça justement,
خاطر كان دي سيغيون الى هضران يدي هضر جاك دو فرون دي قارن زعما بلي الدال لو سبور سمثا بلي سي دو لا بوليتيك دو لا بوليتيزم ريالمون او فون هذاك يغلط الهضره خاطر ريالمون او فون لو سبور ne peut pas être dissocié de la politique الدال ونزمير اثن كس قنار نسرتيت دونك سي بو سا جوستومون يود يون ادي فهميون بلي un club identitaire il s'identifie par rapport à son identité juridique, c'est-à-dire les statuts de l'association du club, de sa forme d'organisation, par son identité visuelle, les couleurs, c'est-à-dire par exemple le maillot, le logo du club, les emblèmes, les symboles. Son identité est incarnée aussi par son histoire, c'est-à-dire Soumzrouis. ونزمير السيد نجبد جوستومون جي اس كا بلا ما نجبد زيفوتكو بلا ما نجبد خالف بلا ما نجبد الطاس لي سيمبول ويديك نيلان ريالمون او فون ويند اون فالور اجوتي وسرسن اسم نسن قمزروي جي اس كا دونك سي سون بالماريس سي لي شون دون لي ستاد سي لي زيمن سي لي ديفيز سي لي فالور سي لي كود دو كلوب donc justement la forme d'organisation du club. Ce qu'on appelle l'identité s'identifie par l'identité virtuelle, c'est-à-dire l'ère digitale, c'est-à-dire comme le site internet. Donc GSK par exemple, il est présent à travers les réseaux sociaux, à travers sa chaîne de radio. On espère bien l'installation de la chaîne de télévision qui joue un grand rôle pour éviter la propagande. les chaînes de télévision نيلان دانت الواحد لي بوتشيست يوكن الصغلين ils vont attaquer la direction actuelle de la GSK dans les boutiques نيلان GSK donc atasn zmrasnani des symboles des infrastructures tout ce qui pourrait être rattaché au club GSK. L'impact de ce club identitaire, il y a ce qu'on appelle le sentiment d'affiliation et d'appartenance au club. Le fait que GSK est un club qui est le plus titré que les ailleurs, parmi les meilleurs clubs africains, GSK il a acquis une certaine notoriété et il a même de l'influence à l'extérieur. Et c'est pour ça justement le football n'est pas seulement une simple entreprise, mais il dépasse tout cela parce que où lèche un grand club, bla ses supporters. Donc un club, c'est son identité, c'est son palmarès. Ça ne s'achète pas, ça se construit. Et c'est pour ça que l'enbran zama soi-disant يدسن يدانين باللي نزم ساعات تدريم تبغى يتنسغ لي غران جوار هذاك ونزمير يدنبنوا ان كلوب ام جيسكا qui est d'essence identitaire il va limiter pour اين يشدن يثدريمت. Donc GSK ça dépasse tout cela et c'est un club qui classé justement parmi les clubs identitaires. زمرت نجبد par exemple Amdia FC Barcelone نشود le catalanisme l'Athletic de Bilbao تسعنا الرسيون واحد للبي باسك غردان الريال سوسيداد دونك كيف نشودن لي باسك نسعى اس باستيا نشودن ليدونتيتي كورس نسعى le DAC du Najeska Strida avec la minorité magyane de Slovaquie. Le Real de Cachemire, donc il choute l'identité Cachemire. Bien sûr, GSK, Nilan, choute l'identité Kabyle et Smazra Soumata. Donc, Mazram, Bli, ou Chatnara, attasse les clubs, Nilan, choute ethnique, donc il a question identitaire. Donc, c'est pour ça, justement, il y a des familles où Bli, attasse les clubs, Nilan, Glemande, ils sont récupérés et gérés par ses propres supporters. Donc les grands clubs, ce sont des clubs Nissan attaquent les supporters. GSK, la méthode, les sociaux en Espagne,
زعما نتفطس لي كلوب ذا غنتراشتي بار لي سوبورتير سواء اون توتاليتي او بارسيالمون ذا نيزم ريبروتيجي جي اس كا بور بلا بريزيرفي يوكل تقيم افيك سون ايدونتيتي ماشي وين يسعوا ظهورو وين لان يقدش واحد الحكم يسعى يدري من الدنيوي بالك نزرار لوريجين دو سيت ارجون لا بالك سي دي بلانشيمون دارجون et oui, GSK, il va être protégé de ces manipulations, de ces propagandes, de ces dérives, on peut dire, qui pourraient mener GSK Itouarid. Et c'est pour ça justement, ça, autant que supporters, les supporters marrant GSK, ils ouïdent à Dilin, la nouvelle direction, et ouïdent à Dilin, chaque jour, le siège GSK surtout, سواعث نتورا أخطر تحواج la direction actuelle, le club GSK, يحواج tous ces supporters يتسواعث نتورا أخاطر صوتا الميدان لان avec la complicité de certains ساعان soi-disant un registre de commerce كان زعما تلقى نبغى ندخل من لا كونفيرونس دو بريس زعما كان سوا-disant صغان شراين الجوارن هذا كان مدين ريتو قبل et c'est pour ça justement اش يزمر يخدم يستوبي ce genre de dérapage il n'y a que les supporters il n'y a que leur mobilisation يوكن الدينين يذهبوا للجزائر بلاكوث يخمم الفلطه اطروحهم اتدوم واحد لي بوتشي تكني اخاطر الشعب لي سوبورتير جي اس كا لا كابيلي دون سا توتاليتي لا واحد لا ديريكسيون اكتويل باسكو زران دا شود القيمه دان كلوب ايدونتيتير وجاما تقبلن يل ريسك دو كري اون انستابيليتي او نيفو دو لا كابيلي ودي زريوم باللي ونزمري ديسوسيي البوليتيك دو سبور اخاطر ميم بوندون لو نازيزم اني les activités sportives ils étaient utilisés comme outils de propagande. Les associations d'obédience communiste, ils étaient interdites. Et même des membres, bien sûr, de confession juive. Il y a Franco qui a aidé le Real de Madrid. أتفكر تدويل هذاك جوست باش يخدم يون أمشي تنرنا جيسكا. قد يصدر يوم باللي جيسكا لا فونداسيون لي بريمي بايس تخدمين طون 1928 ذا شو تسمناس ار سي تيزيوزو. En 32, sa dissolution. En 43, la tentative de l'association sportive de Kabylie, c'est-à-dire ASK, en 43. Il faut attendre 46 et la naissance de la GSK avec sa forme actuelle. Il faut attendre 69 et la première division. Et le premier entraîneur, Nissi Ali Ben Slama, qui est le premier entraîneur de la GSK. Donc, اش ودي الدنيا يتفكر تدويل هذاك او نديني باللي جيسكا اون دوا بريزيرفي سو كلوب باسكو il incarne l'identité il incarne la philosophie de نتقبايليت نتمازغا سومثا خاطر l'obédience جيسكا il dépasse la Kabylie il dépasse l'Algérie il dépasse même peut-être l'Afrique et c'est un club qui pourrait avoir une obédience mondiale parce qu'il fait partie des rares clubs identitaires recensés à travers le monde. C'est pour ça que ça, la direction actuelle doit être maintenue et le pouvoir est responsable de turbulences, de déstabilisation parce que القبائل مرة عداز يدياز رذبو باللي القبائل سمثا la quasi-totalité ثلال واحد la direction actuelle parce que la direction actuelle est dans la bonne direction. C'est pour ça que nous sommes dit que نتويلت نون أو ندينير أرتدويلت النظام سواء النظام أرتدويلت النظام ذوال نظام